Reka tubaha ikaze nshuti bavandimwe bakunzi ba radio na televiziyo Ecomedia TV, tubaha ikaze aho muherereye mwese. Uyu munsi ni ku wa kabiri ku minsi 28 kwezi kwa 10 umwaka wa 2025, turi murenge mu Minembwe ahitwa kuri Gitavi, nkuko mubibona imbere ya kamera turi kumwe na mama bo mu misozi miremire ya Minembwe. Reka tuganire ariko kandi imbere babanze batwibwire abari hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. Mama utangira uturutse hehe, amazina witwa nde? Sawa, urakoze cyane journaliste. Jewe nitwa Nyagiciro Nyamahoro, n'uwirundu rya kabiri. Hanyuma witwa nde? Nitwa Nyabitanga Nyamugisha, ndi uwo mu Bitego. Murakoze cyane. Hanyuma muvuye kubumva na mama b'umurenge mu Minembwe, kandi wo mu Minembwe. Mu Minembwe ko mubizi hari ibyo mwagiye mwumva byabaye ubuvuba. Murabizi ko kera mbere ubuzima bwari bworoshe, nyuma yaho amayira afungiwe, kwa Murima hafunzwe, ndetse no ku Ndondo inzira ijayo nivayo ikaba yarafunzwe n'abariya ba Zalendo, FARDC, Maimai nono ndetse n'abarundi bafunga amayira. Ubu ngubu kuri none mubona ibintu gute? Umunyu mubona gute? Isukari mubibona gute? Bigenda gute? Buko murarya iki tuvuge? Sawa, urakoze cyane journaliste. Kuri iki kiganiro cyiza nasanze baza baririmba bakavuga ngo ibintu bitangaje biriho muri iyi si. Hari ibintu zadutangaje cyane cyane muri ino minsi, ino misozi yacu ya Minembwe ntaca abantu barya. Twagiraga isukari abantu bakarya, abana bakagira igikoma, abana bakabaho neza, zose zarashitse ntabigihari. None nje naratangaye, ejo bundi ninjiye mu nzu y'umumama umwe nsanga amaze guteka igikoma gicaga isafuriya kizira isukari. Ndamubaza nti iki gikoma ukurakigira uti? Ati ndagiha abana basomera ibijumba. Hanyuma se bigende gutata nta kundi kuntu nogira, nimwabo w'amazi ko ndabaha amazi bagataka ihoma, ndavuga ngo reka nshiremo agafu kugira ngo abana bamwe bareke kugira ihoma. Ariko nyine turi mu buzima bugoye butoroshe bikomeye, ta munyu, numva bamwe uca umunyu n'umwe umwe mu ijana, abandi baririra gutyo, nuce yabona akaveri kamwe nta mavuta, ta kandi kepfo ka ruguru twari dusigaye duteka tugashiramo inyanya tugashiramo ibindi byose, ibyo zose ntavyo tugifite. Urabona ubuzima ntabwo bworoshe, ubuzima burakomeye ko biradutera gufatwa n'indwara zidutunguye, abantu bagahita bapfa. Mama ku ruhande rwawe urabyumva gute? Uko avuze ukuri. Hariho ndetse abarya ibijavu bidafite umunyu, uwo gawe yashigishe zenda yarunze imboga, ariko hariho abadafite habe n'umunyu wo kurunga. Umunyu ubu kiro kiragura 25,000. Ku bundi abafite ifaranga zo mu maboko ni 25, izo muri telefone ni 30, kandi gabenshi ubushobozi bwo kumenya gukora kuri telefone bagiye batabisobanukirwa. Ubwo buhanga ntibabufite. Zenda hariho abo baba bari kure biwe bo ku giti ciwe, ariko kandi ntafite telefone, ko kandi ubwo buhanga tibuhari. Ariko kandi habaye habonetse ubuhanga bakaramira abo bana niyo majambere y'ejo, nibo bazaturamira. N'abaturamiye ntitwari tuzi iyo bazaturuka, abaturutse mu nda zacu gusa, twaramiwe n'abantu benshi bagiye baturuka hatandukanye. Ariko batugiriye neza, tubuze amavuta, tubuze umunyu, tubuze isukari, kandi n'imboga duhaye turya ta munyu. Murakoze mubaye mutwumvishije mukatugirira neza, muba muramiye ababyeyi, kuko nta bushobozi ahacu hasa n'ahari hashize. Twagiraga ibanki yacu yari zarinka, tukanywa amata akaba ari yaturengera, ariko ibyo zose byagiye bisenyuka. Ubundi noneho ndetse dufite utuzi tuturenze tw'ibiro, ariko kandi tukabikora tutanariye neza. Murakoze kugira ngo mutumve. Hanyuma kuri none ababyeyi bageze ku bitaro b'imitwaro bari mu kubyara bigenze gute? Nta bibazo biri mu kuba?
hari ibibazo bikomeye ababyeyi barabyara bigoye kubera ko ntiyariye ibintu by'intungamubiri, umubiri warakamutse, nta maraso, nta intungamubiri irimo, ko barabyara babazwa bitewe nyine n'ibibazo twagize abenshi. Abandi babyara abana bapfuye bene ibyo bibazo. Ubundi n'ubushe bavuga ngo hari umudamu umwe wari utwite abana 3 kubera ko nta ntungamubiri ngo ahita abyimba umubiri, aje kubyara abana 3 bose bapfuye. Urumva icyo ni ikibazo gikomeye, nawe ubwiwe nta buzima afite, yarabyimbaganye. Hanyuma mukecuru, ku kibazo cy'imiti bimeze gute? Ikibazo cy'imiti, imiti twari dutunzwe n'ubushobozi buturuka kure, hakaza imiti tukavurwa kuko abagira neza bari baratugiriye neza, tukavurwa ku buntu. None ubu nta miti dufite kandi dufite n'ubwo buzima, abantu ko ararwara akamahita apfa kuko yakamutse. Batugiriye neza bagasubira bakongera bakadushakira ubushobozi bwo kudushakira imiti, baba batugiriye neza. Nta ibitaro byo byari bihari n'abaganga turabafite, ariko icyo tubuze imiti. Murabona impamvu yaratewe n'iki cyane kuvuga ngo ibintu bigere kuri uru rwego ino hose byatewe n'iki? Impamvu byatewe n'izi ntambara. Urumva imiti twari twarabuze, Croix Rouge yaradufashaga, MDM yadufashaga, abo bose baragiye. Ubu twari dufite isoko imwe yari mu Mitamba, ugize amahirwe ufite amaguru yageragayo akazana ibinini bya paracetamol, akayabona n'ikindi kinini akakizana. None inzira bazifunze, abarundi bazifunze, ntitubona inzira yo kuvuga ngo tugende ahari twabona umuti waza ukaramira abantu. Muribaza se mukabona ubwo buzima tuzaba ntabwo byoroshe. Urabyumva gute mukecuru? Uko avuze avuze ukuri, kuko nubwo twagiraga iyi nzira yo mu Mitamba, nanone ku mutwe ntihotunga igihugu. Twagiraga ubushobozi bw'amamodoka, twagiraga ubushobozi bw'indege, ibyo bikadufasha, bikadukorera, bigakora mu gihugu. Ariko kandi noneho byose turakingiranye, tubuze na bwa bushobozi bwo kuzana udupake, twari udupake. Hakaramirwa bamwe, nk'ufite ubushobozi we yaramirwaga, ariko abandi bene aba badafite ubushobozi nanone byari bitugoye. Ariko babagira neza, batugiriye neza, badutabara. Murakoze. Uyu munsi ko baranywa ibikoma bidafite isukari, umwana akanywa amazi, wamuserukira ugasanga umuntu yageragiye ko muri aba bacu twari duturanye, ugasanga urwoya rwameze ku bana. Ariko twebwe twari tutaragira abana bameze urwoya, ariko uri mu guseruka ugasanga umwana yameze urwoya rutukura, kandi yikubitwaho n'akarwara, umwana akamaremba, ukazubura uko umwana yabaye, naho ni ubuzima bukeya buri mu mubiri. Urumva journaliste, hagiye hagenda haba ibibazo nyine bitewe no kutabona isukari abana banywa. Abana ko uruheri rwaragarutse, uruheri rwariho kera, ariko kuri none ntitwari duheruka uruheri, rwari rwarashize, ariko kubera kurya nabi abana basuye kugira kandi uruheri. Urumva ubuzima ntabwo bworoshe, ibintu bizagumye gukomera bitewe nyine n'ibibazo twagize. Hanyuma dusoza tugana ku musozo, ni irihe jambo mwavuga? Icyifuzo cyanyu ni iki? Icyifuzo cyacu twavuga, abatwumva, abogira umutima w'imbabazi, wo dufungurira amayira kugira ngo ibintu byinjire mu gihugu, abantu babogira ubuzima, abana bagira ubuzima. Ubuzima bw'ejo ni aba bantu batoya, n'abana batoya dufite. None se abo bose nibapfa bizagenda bite? Tukabona ngo botugira imbabazi, bagakingura amayira kugira ngo ubuzima busubire burongore mu gihugu, ubuzima bwinjire mu gihugu, abantu babeho neza, abantu barye neza, abantu bavurwe, kuko natwe turi abantu nk'abandi. Ikibazo kiri ku isonga kuri ubu ni ikihe mu baturage? Kizahaje abaturage cyane ni ikihe? Ikibazo kibazahaje ni ukubura isukari y'abana n'umunyu. Icyo kintu kiratugoye cyane, tubuze uko tugira, twabuze uko twifata. Icyo ni ikintu gikomeye cyane tutabona uko twavuga, ariko bo tugirira neza. Isukari itahabaye n'umunyu ntuhabe, kurumva hari ubuzima buhari, ubuzima burasa n'uhagaze. Tumeze nka kujya ku icombo gihagaze mu ruzi kitagenda. Murabyumva gute? Uko tubyumva, ubuzima bwose ni amayira yafunzwe. Amayira yarafunzwe, badufungiranira hamwe, ariko batugiriye neza, hariho ubushobozi
abadukuriye boshobora bodufungurira amayira ibintu byose twari dusigaye tubishakira hafi. Murakoze kutwumva. Murakoze cyane, reka tubashimire abadukurikiranye mwese kuri radio na televiziyo Ecomedia TV ndetse na mama batwitabye bakaba baduhaye umwanya tukaganira. Murumva ko ntabwo byoroshye, bagira neza bakora bafasha kugira ngo abana babone icyayi. Hanyuma turabashimiye, murasoza mutubwira amazina hanyuma dusoze. Murakoze cyane, amazina yanjye yitwa Nyabikira Nyamahoro ndi Uwirundo. Hanyuma amazina yanjye ndi Nyabitanga Nyamugisha ndi Umunyabitego. murakoze cyane, nawe utaha.